modimo santse a shebeletse ngwana ka hara tlolo ena o tlo itlhotlhola. Ebe ha o ntso tsamaya leetong ba o bolella hore you are not worth it, ho fihle le bona o tsamaye bophelong ba re ha o bine monate o sister, ha o bine monate le motho le o tla ile ka ba o sebe o tlo o tshwatleya ebe ho etsahala tjena o lo samameletse ntate mohapi a o mane e wena o hlwe motho o tlo thubile ebe tlolo ya modimo mohlaka modimo e ntse e tsa tjena mme ha o rwake a o bolelle fela hore o ntho e sele ebe ho tswetsela tjena. At the end of the day ke wena o sinkang ka hara dintho tsena kaofela. Kgale ya modimo ha e sa bonahala o so le ntho e tjena fela tlo papa a ke so mo dule fatshe ska ka ke le tswalo hle monna ska tshola ere modimo ha o batla a fumana so le ntho e tjena o kene ka mona o le sebopeo se setle na e sa tsane le clean wala ba modimo No. na e sa tsane le clean modimo ho rona hona jwale re sentse re le tjena ka baka la dintho tse re kentseng ho tsona. Bana ba modimo ha ba batla ke re bona di moholo bana ba modimo ha ba batla hona jwale tjena re sentse re le tjena ka hara mmuso wa modimo. Ke hodisitse bana ka shoko le ba ikgantsheditse re hlola le ko ema tshwetlo modimo ha re utlwi o disturb le gore mme ha o bitsa ka dintho bate ho tlhele wa imasa wa ya sekhukaneng wa ithuta hore modimo wa ka ke nna enwa tshwarela mme wa it doesn't matter hore na o nwa jwala ha kae lefatshe le mosheba le jwang le ha ka ta a nrohakile ke tla ikhopola hore ke kentswe nna ke tlolo ya modimo e keneng ka botlolong. Ska dumela metsi ana once o le ho Kriste dintho tsena la ka ba tsa o etsa tjena modimo o hloka batho bana ba intelligent ba teng ha o be re imetse ke se ke laetse mona ke tla ho yena o fetoha sediba sa maphodi ebe ke offloada ho yena ke re ntate wa ka di entswe kaofela but I want to empty myself. Modimo hloka batho ba entseng tjena batho ba bangata ba tletse ka tlotsi ya bona batho ya modimo ha ke di entse ha ntse ke tla ke hola gale ke etsa dintho tse bohloko mara today potso gore na modimo ha o sheba am I empty glory how am I empty ke tla ke sosobane ke dutse hodima seretse ka baka la dintho tse ke di entseng mara still ha ke le tjena ke a tseba hore o tlo ntshwarela. Sometimes ke ngwana le hlaswa la batswadi ba ka mangkgalemela ke mamele but ke a tseba ho wena ho na le tshwarelo e fetang ya motswadi wa ka. Papa modimo sa bana ho sheba tse ka dintho tse di bolelletsweng ba itse how no you're not going to make it at school but let me tell you something ho na le ya kgona ho tshwara metsi a seng a o le matitse ke mmone a lonela le bitso la di Kriste. It doesn't matter ho heso na ho tata lo kae but ke mmone mohlale ke tshwara metsi ho yena but I'm clean ke na le confidence I don't care ona ho tshetse dintho tse kae ka hara kapo ya ka bophelo
love because I'm still existing. I'm still existing. The most important thing to me, sometimes how but let me tell you something. Because of the love of Christ, we renew again. Thank God you've done it for me. The hour that's right now, the hour that's right now, 5 hours ago, Baba Ngaba achieve gift in a own and Leona in a mobile. Whenever 20 Sakaba Fika, 5 hours is on Leona, but authority, when I out to be a white one. What you want is we are youth. Baba Tango Bonagale somewhere. However, to share what the post of Tabaton Barona. However, to share what the post of Tamawane. However, to share what the post of Tamalowaka. However, to share what the post of Tamagana and Tia. But still, the Abode Nayamona today. Can matter. It doesn't matter. How we share. But let me tell you something. God is able. God is able. God is able. Today, it is because of complete. But let me tell you something. Central Bagata Saki, typical Timofela, Kitibaka class, Kitibaka Pila, class, and that we are not using Mona on an unfair. That we are in the Kipan, Kimaka, that we are not when I'm politically complete, but what I'm going to do. Life in rejecta, but today, God, His mercy, Kenaka Chua come out to Kankiloba Canaria Pisa. It is because of Getseba Bohulahai. Today, it is because Getseba Bohulahai. But I'm still standing. But I'm still standing. But I'm still standing. But I'm still standing. Can I have confidence in Christ? And the New Testament. I am the New Testament. I am the New Testament. I am a New Testament. I'm a New Testament. And I'm going to make it. And I'm going to make it. No matter what. No matter what. No matter devil likes it or not. No matter the devil likes it or not. I'm a New Testament. I'm a New Testament. Who is so hotly the tunes and gods? Yes. Who is so filthy little motel canzona o clare. Hakisa hashiswa kitona. I'm telling you, also little more, so that was on a sacrifice. Also, Lina Boyato gods. Also, little more, so that Hakisa hashiswa. Now you are in a stage more everything is impossible. But let me tell you something. You wish I could give it a way. A couple of Mujima can wind Kazeti and afresh. Because now you have an opportunity. Moshanga Mujima, I have an opportunity and the Mochiana. Ekana mujima katwa inda kazete yaka kai kana haksari bibinya because now the limo tsaure kito khatala sensitive closer
ngwana ka hona le the time yo tlo fumana go pleasure ntho e nngwe le e nngwe e tlo tloela. Let me tell you something. Wa bona mafu. Doktor ka pele ya baba.